sa dostignućima, sa tehnološkim dostignućima dolazi problem pronalaženja kontradikcija u svetim knjigama. I mnogi ljudi dolaze do razočarenja, gubitka vere, postaju ateisti, ostavljaju svoje svete knjige. A postoje i oni koji jednostavno ne žele da vide istinu u svojim knjigama i mere različitim merama. Pa tako nalaze istinu u tuđim knjigama, a u svojim ne. I to je veliki problem. Dovoljno da se otvori stranica ateista i da se vidi da postoje te takozvane kontradikcije i u knjigama onih koji osuđuju tuđe knjige. Jedini način da ostanemo verni jeste taj da shvatimo da je gospodar univerzuma, gospodar koji je stvorio sve ovo, dakle onaj koji održava ovaj svet i čijom dozvolom se sve dešava na ovom svetu. Potrebno je da shvatimo da je on onaj koji vodi ovaj svet i da je on taj koji je dozvolio da postoje te takve stvari u tim knjigama. Što znači da su te stvari tendenciozno tu postavljene da bi kušale određene ljude. Surat Al-Imran govori baš o tome i kaže tamo da postoje neke ajeti koji nisu jasni i ljudi koji imaju bolesna srca se hvataju za te ajete. Zašto oni tražu takve stvari? Takve stvari su tu postavljene njih radi. Potrebno je da te sve stvari ostavimo po strani i da držimo ono što je dobro. A u knjigama postoje stvari koje su veoma dobre, koje nas uče kako da živimo na ovom svetu, kako da se ponašamo, da nama bude dobro na ovom, a i na onom svetu. Dakle, ljudi, ostavite se tih takozvanih kontradikcija. Kuran je došao da potvrdi Tevrat i Inđil, da potvrdi istinu u njima. Sve je to od Allaha. Čak i one stvari koje tu ne štimaju su od njega, jer je on to dozvolom tu dozvolio da se one tu ubace. Dakle, istrajte u veru, budite verni, držite zapovesti Allaha. Trudite se da ih držite, ako niste u mogućnosti, molite se stvoritelju da vam on omogući. Selam alejkum.